Malo lau maria hau e ki melele e tonga hono kotoa. Whiwhia ki teitai lele ki motor ki o mo unio ngongo mele te o tonga urua ki mewa ka umaafo ki televisione tonga. Wakai koia ki he talanoa lalahi oi aho. Kamatanga oi aki a pongpong e te tong fo ki he kolo alolo i he ene holo lahi ki he mahina ko au ko si. Mea e ki pale mea wakawa mili ko whakawa ula ki whatahalai whafonua a tongani whikau aki mono toka ngai kina oi vai to unga maa oi atakai mo i haisini mo i lelei pe koe iloa koe wash. Tai mo atongani ngai whunoi Pasifiki i he whakahua te ngai whamatala whamunuitaha whikau aki mo ngai kawenga tu lawe ngofu e Pasifiki ai a whamalumalu i he waanga oi whaskeitari ngai whunoi Pasifiki. E te ia e pe me ngai talanoa ke anaiangi ka koe wakalewa eni ke whakaiki ki. Ko tali e waapule whiunga ke kamatangawe aki a pongpongi tu apule lulu ko hongo fulmāwalu e mahinani ai to tong fo o ke koloa lolo. I ene hololahi eni taru hiki hiki me he taimine kamata e whita aki i he waha o Ukraine pai mo Lucia i he kamataanga o i tauni. Te tawakai heni ki a Aristopo me whakaiki ki e taranoa ko ia. Ko e tatong lolo ki au kosi ki September o ko le kotia e fofua hololahi taha koe i he tatongi kotoa ko ia oi lolo ai ko kaukei e pensini kalasini mai ti solo. O hafoki i he tatong lolo koe ke mahinani ai unu aki koe e tatongi whamamanahi pe ene pe he koe tatongi whalukufua koe ke pensini o holo aki e senite ni mawalu tes maleononima. Holo aki ai senite ni mataha tes maleononima e kalasini me tatongi whamimui pe holo aki lewa ai seniti e nima tes maliwano ke lita ai ti solo. Ko te tong whamo vete koe ki tōna tapuni o holo ake pe sete taha whā i pensini me te tong lolo koe mahina ko o si o pangai tolu sente whitnoa ke lita. Koe kalasini na holo ake e senite ni mataha o pangai tolu sente walu ke lita, kai holo ake senite ni menima ti solo o pangai whā sente hiwa ke lita. Koe te tong lolo koe ni ki au kosi o mata unga e mihi awalisi koe te tong lolo me Singapore ki siulai, pe ke te tongi koe e wheleti mo whawhetongi pa anga whamahina. O ko kau foke ngahi mātu unga koe ke holo lahi taha koia ai te tongi lolo ke mahinani, ai holo i whakea te tongi lolo mata pehe ke te tongi ke hono fo o koia e lolo. O ko kawai mo e holo koia i te tongi whereti, aki ai pese te whitu neongo ko kei mā o lunga pe kau hiko ke hoko atu koia ai whita aki i waha koia o Ukraine mo Lucia. Tupu me he vai koia ai iwi pa anga tonga o kone holo ke ia te tongi koia e lolo i te tongi whamamanahi. Ko e totong ko ia ai pule anga ke toa seniti wanoa me totong lolo o ko kei hoko atu pe i totong lolo koe ni tuku ke hangi ai totong lolo ti solo ki he uhi la. Mai ngonga le teo mai televisione tonga ko Alice Tupo. O ko kau whakataha ngai kup whikau aki kotoa pea pule anga me ngai kau taha i kaiwha pule anga i hono whakaivia ngai whonga i malawa ke te leleange ai vai me mo i haisini i ngahi tōku i kolo. Tau te whito eni kono whakahoko te ngahi tokoni i he hiriange hawhatamak whaina tula. Nai mea e ki pale mea, wakawa me liku o whakawa e ula ki whatahalai whafonua a tongani, whikau aki mono toka ngai kina oi vai, tu unga maa oi atakai, mo i haisini mo i lelei. Ko Lilian Polutele me whakaiki ki e talanoa ko ia. I ene me ana e hoko e ngu whatamaki i sānua li kene wesi ai ngai mau anga vai inu ko tonga pe i tongani, pe ana e whie mau lahi ai a hono tu whātu e ngai vai inu ke kakai ko ia i ngahi tuku i kolo. I gai ngatai kana ia o mai ai me COVID i tahi wai ki tongani, pe a whie maoai ke whamalohia a hanu tauhi ko ia oi mo i maa mo haisini. I ene pe he lewa au whie maoai a whingai ake ngai sino ngāwe whilalawe i hanu whakaukau i mono whotu tuu, hangai palani ngāwe mo hala whanonga ke whaingofua ngai a hanu tonga i kina i polokalama ngāwe wash ki kakangi e whanua, tau te whito eni ki hahi a whatamaki whanatula e hoko. Hono toanga ai groundwater, ke peko hae tūnga o ki ai, peko hae whaunga e sustainably manage ai groundwater ke tau lele loa loa. Mahu inga pitoia ke tau sio ki ai. Tau sio kau pe ki ai, peko kei tāu pe ke kei tuku ke ngai kolo ke nau kei whakalele eni. Peko ton ke a partnership pe a moe tau pe, moe tonga waterport, moe alamia pe. Pau pe ke mou sio ke ta whaaki. Oi kos, ta whaaki koni, oi technical capacity mo wala mea pe ke whai hano tānoa. O fu mahu ingai vai ia ke tau nofo peo tang ingai tu noa i pe ia unau lotanga le lere pe. Pau ke whai hano tānoa, pau o look forward ke si atu. Ke maha ngai whotutu, aida ke hono whakalere, hono toa ngai he ngai kolo ai vai, pe ko nau whengau e aki, mo hangahi sino kehe, ke toi lere iange ono whahoko vai ki he ko tau ka inga koe ni.
I he ngahi kolo. Nā nime aku kau i programa ngawe wash ai whenga ke oana atoi ngawe ake ngai whare malolo whakatonga hange koe whakatapu. Ke hike tō koni ki he maa mo ui hai sini mo ui leie kakai koe i ngai tuku i kolo. Ka e whate whito eni me ngai whotu utuu hiria nge whakataha koe ni aia ne mea hini ki ai ahua kawa miliku. Koe koe tau tā noa pe about policy, about the actual implementation o palani ke lava o tau pehe mauai haola lelei ke tau ngahi kolo, hola lelei ai ke whonua. Hain kou lau, whare mālolo hu whangai whakatapu, sio about mafuri katoa o wash, hai whonga lavai, koe ha investment e whe mau ke whai ke ai. Drinking water ke aveila polo ke taha kotoa pe, kia mo e tolu pe na ko lau, ke tau sio ke ono governance o water, tau fito ke lau fo o koen o vai nei o mai. Oku mai no pe whoki koe ni mō kuna whakahoko a te ngai toko ni whakawawi ki ha ngahi mea whatupake e hoko hange koe hiri a whatamaki whanatula. Ka i e mea hokawa me liku na amalawa i whataha koe ni ke whotuha fo i sino ngawe makehe ke whaiai e langa whakararaka koe e programa ngawe wash ki hono whaka uatu pe e nau toko ni. Hiri ange ngai toko ni whakawawi koe ia oku whai e ni mō. Koe programa ngawe koe ni ai wash oku tataki a he panke whakararaka koe a Asia, ADP. Ia no teke mo popo ia maho inga koia e wash i tongani. Aia ne peheai e he take programa ngā weni me pange, Bronwyn Bowell. E tokoni programa ngā weni ki ono whakasisi ai ngā he whakautua. Whakasisi ai li aki a koe whānawa ko, pehe ki he kau ngāwe. Koe programa ngāwe koe ni koe taha ia e ngā he programa ngāwe ai ADB ki ono matatari ai vailas whakman lahi COVID-19 tahi wā. Ai ok ta imali e ngā he whanua e taha whai he Pasifiki o kau kia tungani. Kei genga programa koe ni nei whai beia i he senta whataha anga whao ni lua o kawatukei Ambassador Asia Pani ki tongani His Excellency Munenanga Gensaku. Tare ki tau mo uita ki tau Asia ne kau ola, kau CEO me ngai potu ngawe whikau kau aki keia ai e pule anga, pe heke kau whawawhonga me ngai kau taha i kai whapule anga pe NGO. E toki kakato ai whataha lahi whawhanua koe ni a pongi pongi. O ko tai mua tongani e ngai whunui Pasifiki, ano whakahua atu e ngai whamatala whamunui taha, whikau ake me ngai kaweinga tūla vengo fua e Pasifiki. Aia koe hiri ene kakato e savea ngai potu ngawe pure anga, o whakafou i polokalama ngawe e Pekrefi, aia o whamalmalu e whaanga i whaskeitari ngai whunui Pasifiki. Koe savea koe ni ne whakahoko e i he mahina ko osi, o kau ke atonga tapuni, wawau haapai pehe foki e ua. Koe tau mua savea koe ni ki tāna ke ngai whamatala ke he tuunga whamumui taha e koloa i tongani, o kau ke ai ngahi whalinofu anga. Ngahi ngawe lalahi o kau ke ai halapule anga, hala whakawakawa, malawakapuna, wafu, ngowe, uhila, vai mui whangamon manu hange koe whakatapu. E he ene pehe le vai tokone ngahi whamatala me he savea koe ni, ki hono whatu hapalani whawhanua mo hatu utu uni i he kaha u, ki hono le vai mo whamahu inga e ngahi koloa i tongani, pea e tokoni a ki ngahi tokon whapaanga mo i langa whakalakalakalahi i he whanua. I he whaike eke ai o ngonga le te otonga mo i toko taha o kuni tokanga i kina polo kalama ngā weni Lucy Whaanunu, ko i tokanga, ko uhi ko tongani o whikatolu i mamani i he tuulawe angofua ki e whatamak whainatu la. Pea e malawa ngahi whamatala ko e ni o tokonia ki he tuunga mateu teu e whanua ki ha whatamak whainatu la, mo i hiri ha whatamak whainatu la. Tango tau lawa i koko kātou ni whamapoopo ke whawho pe ko hono up to date ngahi whamatala ko e ni, e tuunga kukuia e tau koloa. E tokoni le vania ki he tau, taini tau pehe ka hoka whakatamaki. E tokoni a pito ngai whamatala kong tau o slava kātou i mai, ki taingo te tau hanga CV e tau tuunga whakatamaki, pe kono lea whapalangi ko disaster risk assessment, ne? Ki taingo tau pehe le mai e tuunga tau ngai kola, poko asset management inventories, te tau iloai, tau pehe ka hoka whakatamaki. Tau os ilo ko toa e a ngahi tuunga whare i tongani. Ka hoko mai ha wha pe ko whatamaki. Le toa atu ia fui whare whiha. Tau ilo lewa na os up to date pe ka toi mai whamatala ko ia. Hoko mai a wha tau iloi ko whare e whiha. Nei ue sia e whatamaki. Ka hi tainda tau pe ko ngai whainga mani whapaanga ki whatamaki pe ko palan investment ko e whonua. E tokoni lahi au pito a hono kātoi ko ni whamatala ko ni ki ai. I he taim te tau pe ko ngā
Toi lele ni ke toko ni ke whamatala ki hono fōtu ai se vesi o whi mau e whonua. Malava fōki ki tongani ka umanga e whonua e Pasifiki o tauhi e tau ngai whakamatala ki ripoti whakatamaki. Peko e ola ha assessment e hiri hoko ha whakatamaki ke whonuani. Ilo e tunga koe tau koloa, hai ngai tau ke aonga ki ai e tau ngai koloa koea, peko hana e palani ki hono tauhi mono e tau u assets koea. Ai me ai ana e tokanga lahi ki ai hapai, ke tau mai nau koloa mau inga ai waka he sa mea. I he nau whakaukau o fuesi e nau koloa mau inga ko e ni e ngai whakatamaki kōku hoko. Ka koe taha ni koloa mau inga ke nau ngai ngau i whakatupaanga ke moi whakaaho e whamiri i hapai. Pena e tāri rewa SPC ke toe furihi pe ko toe tānaki atu a ere meniti mau inga o e waka koe koloa e mau inga i ki hapai. Ko hiri koe ne savea koe ni nei au ki ngai whalino fuanga e walua whetupu nei au tonu ke savea ai ane tui whamatala ki ai a whaanunu. Ai ko savea nei kamata i tonga tapuni, kamata i aho tāhiwa ki aho oua siulai. Pea ne nini sentai ngai e ria pe iloto kolo. Pe kui whapapalan koe Central Business District, pe kui whanau koe CBD. Ai nei kawai Kolofo'o, Maufanga, Popua, pea mō Tutonga. Ai nei lava o savea ia i tunga whare tolu afe, tolu ngeau, 5 tolu. Koe lahi pia e whakaamu mo i tāketi nei o mai koe me SPC, o whakatatau pike ngai IT, nei o Sleiporo ake ngai u building koe ni, pe koe ngahi tunga whare koe te au, kahono savea ki condition po koe tuunga koe nei iai. Aia koe e wārewa nei kamata e ahuani ma ke ahua hiwa siulai, pe na e lava e tuunga whare e hiwa ngiau, hiwa nima. Pe me nofo pe i he e ria i lotokolo i eua. Pea ko hapai na e kamata e ahuani ma, o tok osma e hatonga, fok mai timi pa me i hapai. Ka koe wahenga pangai na lava e foi whare e tunga whare hiwa ngiau walu. Pea koe wahenga ko koe ki foana e ono ngiau ni mafitu. A koe whakakatoa ngai tunga whare ne lava no hono savea i hapai na te unga ia pea moe taha fe ono ngiau whanima. Pea ko wawa orewa na e kamata ni ahua wanima lere ka ahua hiwa, ai koe aho pe wha, pe me eria pe oni i nei afu, ai na e lava e ngai tunga whare na te unga i mo waa fe ono ngiau woa hono savea i. Pea ko hono mo ni i he valua fe tupu, whakatoa i he valua fe tupu si e, taha valua fe te fitu ono, ai ngai submissions koe na e whakahu, ka kunga na e whanki i IT na keke futonu nai, pea i taimu na whaihano validate pa kono whakamaa popo, koe mea koe na lava submit pa posnofo i e Pacific Risk Information System a SPC o fe unga mo tunga whare fitu afe, fitu ngiau, fitu walo. Nei talo hano whakahauka savea koe ni i he tau anoa taha walu, pea koe toku whainga maari e eni ki whakafo'o wai ngai whamatala whamumitaha ai tu unga i ngai koloa atonga ni ki he waa ngau e whaskeitari ngai whanua e Pasifiki pe SPC. Koe polokalama ngau e tokoni koe ni o whapaanga i he panke a mamani. O kukei hoko atu pe ai ahi hola komisana polisi ki ngahi tūkui motu i toke lau me ngahi tūkui kolo. E whaamu ke te whengau e āki ange potu ngāwe me kautake ngahi tūkui kolo. I hono malui ai hao me male whanua pe heke no tau i oi whaihia i tonga ni. Na e ahi atu e komisana polisi Shane McLennan ke potu ngāwe polisi koia i wawau i he wike ku osi. Ko e whakaama McLennan ke whakahoko e he polisi tonga hona o whatongia o whakate whito i he kawenga mahu inga e nima kua whakoto u. Ai aku kau kei whingau ake polisi tonga, ke hoko koe timi ngā ue pe e taha. Whai a hono poupou i kau ngau laine mua, pea ke nau ngā ue ki hono whamālohia mo whakafo'o ai tuku pā kua whai he kau polisi o wawau. Nai hoko a ahi atu koe ene komisana polisi kua whainga maari e ke ne whamamawhai ai mahu inga, mo hono toka ngai kine whanau o kutauhia ki honau malu i he pilisone polisi. I he teim tatau o a ahi koe ni o kwhai e pe me polokalama ako ma e potunga e polisi o whekau aki e ni mo e lao ki hono tauhi hataha i he malu o e kau polisi.
Ika inga taina te malawa heni ki autona me klene no whakataha mo kau ofisa kolo, kau pule whakawahe, kau takiloto mo kau pule ako ngahi apiako ko ia i wawa o. Kai kehe koe aahiko na me klene ne kawat kia me tokon komisona polisi te vita vai lea. Pea oko fia kau me mipa o kulupu tokon Pasifika inu usila koe whono, ke nau hiki fo o ke no ofisi fo o i Mount Wellington. Hiria e nau whianghangai mo e pole lahi i hono fie mao ha whale tuku anga koloa, ke tauhia e nau ngahi koloa tokoni o kutufaki ke kakai fie mao viviri o tau te fito e ni ki he koloa mea tokoni. Mai whanua tūpola me whakaiki ki a tara noa koia. Ne kau e pe mono fotu e nau sevesi ngau e fo o koe langi o la, aia koe sevesi tokoni whamo uilele ia ki he utomo e atamai. Ke tokoni ke ni iho gai hanau palopalema ki he whakakau. Ne a wain ke kau takolo i he matakari Pasifiki e te au ni nau kau whataha me kau matao i he moui, pe he ke kau taki me i he pole anga New Zealand, ni nau kau whataha i he whailongai o ongo makamai le mahangani. I ha whae ke kau whai ongo me pule lahi e kau tahani ka ke tangata tonga ko te vita funaki, nā ne pehe ai ne hoka e ngahi tuktuk lau mea e ko viti taha hiwa, ke ne fofua ia e whakaukau ki hono fotuu ha whitu upau, ki hoko koe whare ngā ui te lahi ange, ke uhi ke tokoni ki hono tauhi e nau ngahi koloa tokoni, ai au whafofua koe whamiri e te au he wike, o nau tokoni a whamea tokoni. Lolo toa nini pehe lewa he taha e kau me mipa paionia e kau tahani, ko Colin tukui tonga, ne whautu ai whono e tau tahiwa walu whitu, pe koe au ma enke tau i tolungo fulu ne whahoko whatongia, koe makamaile ia ma anau tolu. Kai kehe koe whono, koe kulupu tokoni whatahataha ia matakali Pasifika, ma eni ihi inu sila, o nau whia mau ha tokoni ma kehe o te tau pehe koloa, mo se vesi ngā ue. Ma e ngonga re te ome televisione tonga, ko au wahi whanua tō pola. Ki mua patau mawai, tato e wakai pehe ni ke ulu i o ngongo. Kamatanga we ake pongpong e te tongu fo ke koloa lolo, i hene holo lahi ki e mahina ko au ko si. Mea e ikpale e mea hua kawa meili ko whakawa e urua ki whatahalai whafunua tongani whakau aki mano toka ngai kina oi vai, tu unga maa oi atakai mo i haisini mo i mo uilelei. Pea tai mua tongani e ngai whanua e Pasifiki, i ono whakahua te ngai whamatala whamumui taha whakau aki mo ngai kawe inga tu ula vengo fua e Pasifiki, ai o whamalumalu ia i he waa ngau e whaskeritali na ngai whanua e Pasifiki. Koe kakate peo mua ngongo i he lea whakatonga me le te o tonga uraki mo e waka o mawhaka televisione tonga ki e whiawhini, mo iai whaka amne au tonu atu ki roto whale o tonga hano kotoa. Whamalo te tau kei whi au mai, ko au sinoli tatu i vai, ka o mea.